što više imamo solarnih elektrana, to društvo može da bude nezavisnije. Pre svega lokalne zajednice mogu da budu nezavisnije zato što se ruši ta centralizovanost sistema gde imate jednog proizvođača koji onda šalje energiju do brojnih kupaca, nego sve više se pojavljuje brojni proizvođači koji mogu da budu i kupci i tako se decentralizuje kako proizvodnja, tako i potrošnja energije, što doprinosi energetskom suverenitetu i energetskoj sigurnosti koja je danas jako bitna. Kada cena energije raste, kada imamo kao brigu oko dostupnosti energenata, tako da one povećavaju energetsku sigurnost. Pozivamo vas da date doprinos crowdfunding kampanji Solarna Stara za 2 elektrane koje će biti napravljene na krovovima mesne zajednice u Temskoj i Doma kulture u Dojkincima i vaš doprinos će biti doprinos ovim mestima.